Kuvayo omukenkufu Tango Odoi. Era twena twasobola okuba ni meeting edaba candidates ba honorable MPs ne ba LC5. Twasengeka bulungi entegeka bwetujja okubagemaganya mu joint candidates meeting. Twadrawinga ni program. Only that facilitation ekwasaganya ekintu ekyo. Yabanga eteekwa okututuuka ku office me program eyo ebe implemented. So mu meeting facilitation kinene ino otegeeza ki? Engeri ebinaakozesebwa okutambuza ba candidates. Nga okuba ni loud speakers. Notyo. N'okufacilitatinga abakuuma idembe mu ngeri ey'okututambuza n'okutukuuma. Kuba mwami mwesigwa akalulu kano kategeere nga vibe ya buli candidate eri hayeno. Vibe mwena muliji bona abajoka bala. Vibe eri mu NRM omano oti kalulu kasembayo. Kuba you must know nti akalulu kano ka NRM ate NRM ni maite party. So when akasera kaimwe kaidie olwokuna is your biggest day to sweat. Yes. Bali ku sweatinga butike bakanonia aye iwa se mwaseti nze pepa imwe bali jikola. Yes, buti mukumakinga wede namba ebengu mwino no kumakinga kubeera nzibu so mukumakinga muli kumakinga lwakuna amaiso kamera emizindalo gya Uganda obumo buuta amalobozi tulibuta mbisenge bye imwe kulwokuna. Council muli ready? Tuli very ready sir. Thank you. Imwe ebukono kyali woku iwe ni Mumbeda Pasisi ni mwami wundi nani Kusongweire Mpanguzi Andrew Elio naba muri bameka baite muno bwasebo mutabani wa Mbuze baite muno amweta Paul Baje baite muno bwa mbe nkanti senior. Okay, tuli batanu abali kusaba Entebbe ya Bukono constituency muri batanu yesebo mukamange twidi ababiri nawe kusinga okulikana ino Maganda ni Pasisi beto tunatulika kana tiendo vise mu bantu anti ezako bitamu lugayi but mukweyinga nenda kukwebaza tutandikire na mwabe ku ni joint campaign mukuru wa kinga bwakobye titualimenti okola joint campaigns. First station yalwa okutuuka ena mutumbera era yon tetukanga ayife bene twekola mu mulimo nga bwakobye vibe eri wangulu buli muntu ali kitambula ni gadgets de buli muntu ali tambula ni loud speakers de era twayikiriza gari tutambulira ala nenda kulopera bakukobera abantu nti ife tukoze joint campaigns era ba candidates bona tubaire nabo tubaire galala n'olwaido twabaire ekibale twaba nivu kula town council mwena tuna save for honorable minister olwaido lwatabairewo aye nga dire dona abaire adibangamu aye vibe yabaire wangulu ino olwaido ndowooza nti abantu bebaganike emizindalo yasoka yalumuka yaja yena mwigombola inde yakolera eyo campaign ye aye nga tubaye tubanga naye era ditambwire bulungi tuzamutewana abantu batubuza byebenda tubakolere babuza nabali mu bukulembeze bye babakoleire mutie mwakikubye. Yes sir. Emizindalo magiteere walala. Yes sir. Mwena mwani n'obutuuti. Yes sir. Buli omu yogera ebibyo. Buli omu yogera ebibyo gyokolera abantu bwoba baire mukulembeze kobera abantu byo bakoleire kyabanumira abalonzi era kyabanumire era abantu basanufu ino era abantu kyabagira ekitangalo okusalawo omukulembeze omutufu gye bajolonda ku lwokuna oli kwidadutse sebo. Thank you. Neze just kind put ya katoto ja kujja kubindi ono Brandon as a spokesperson of caucus cover already your register and copy bya filing but njamubuza wan chief tandika kubanga twetanga ku mbuchiko naire ndio bamwide oba ba candidate bwe kubanga abandi ba candidate just wano babeta sobola okukola okutawe emizina. Maybe next week wanabao facilitation balinze kubanga cyane bayire kirungi cyane womye cyane bayire kirungi ayengera ife nga ba candidate tosoba kwetuminkiriza wakomanti mutegeka itu ready rasa register ange tubalinze ife tu ready nga ba candidate ife tuli batono ino
tuba basatu muli basatu okay omuzinda gumpere register nga lwaki timuinvitinga bali kwesimbawo muguno ngumwe nga kitumweta bali kwesimbawo ne mu devising a means ensi ne ya Tanzania bayina kye bayitanga ujjama Kenya bayina kye beta harambe pull together resources and move musoloze bo mulinawo mweyambe ekizibu kiveewo mu wisdom yemwe kyayiti kigasa kweta ba candidate mube kunendogera neyanza owekitiibwa Morgan muganda wange Honorable Brandon Alex Kintu ate flag bearer yes ate MP Kagoma North constituency ate ONRM naenda kuidukiza bwa muganda wange nti that meeting yaba attended n'omubaka we nkani PA we owekitiibwa Isabire Mukembo mpapula era tuwaze security meeting era je twa discussingira mu nga tuliko twenda ku formalizing tutambwire tutya era be MP abasinga bungi by consensus bayikirizaganya nti mini wairunga tulindanga ebinavu Kampala katutambulengako era meeting eyo yali mu Honorable Peace yali mu Honorable Kamagu yali mu Honorable Javuira yali mu Honorable Waliomu Honorable Suta ali kwenda LC5 in fact it was well attended agenda yali che ya meeting era agenda yali ku discussinga joint candidacy meeting mwaba wa information bano tulija discussing joint campaign era bona bayikirizaganya nti nga tulindanga katutambulenga on individual basis. That was the agreement, the resolution. Yes, please. Era ne bamwami Munirwa bali mu meeting eyo. Aye obuzibu bwayidira ndi mwami empapula. Aboneka tia updating Honorable Brandon bulungi nga meeting bwe yatambula. Anga meeting yaliwo purposely ku discussing joint candidacy meeting. Yes, sir.